Ćao drugari, evo danas ćemo spremati plavi patliđan ili neko ga zove i plavi paradajz, nebitno. Znači za to nam je potrebno pasirani paradajz, 150 do 200 grama kačkavalja, brašno, prezle, so, 2 jaja, 8 listića salame, bilo koje i naravno plavi patliđan. Uzimamo sad patliđan, znači ja sam ovaj oko 800 grama ima, bitno je da je ovako duguljast, ne mora baš da bude nešto debelo, ali na dužinu i sečemo, znači ovaj deo prvi ćemo da bacimo i onda sečemo onako otprilike prst debljine da dobijemo 12 krugova. Evo ovako, znači 12 kolutova i sad uzmite, poređajte jedan do drugi. I uzmite i posolite sa jedne pa okrenite i sa druge strane. Taman kad ste posolili, znači da malo pusti vodu, razbite 2 jaja, možete ovako u dublji tanjir. I dobro umutite. Evo ovako i onda uzimamo i valjamo u brašno, u jaja i u prezle, znači samo jedan put, nećemo 2 puta, samo jedan. I poređajte na jedan veći tanjir. Evo, znači ja sam sve uvaljao, taman se stiglo i jaje, a ako vama slučajno zafali bude veći paradajz, to je patliđan, vi razbite još jedno jaje. Stavite tiganj i nalite onako malo više ulja. Evo ulje se zagrelo i spuštam da se prži, znači pola minuta sa jedne strane i pola minuta sa druge. Evo, znači ovako, bukvalno pola minuta jedna, druga strana, jer samo da se jaja i prezle zalepe, onda uzimam pleh, stavljam papir za pečenje i ređam, znači biram 4 najveća i stavljam ovako na dno. Zatim znači uzimam salamu i preko svakog stavljam. Zatim stavljam kačkavalj. Znači ovako ništa pretjerano, pomalo i nalijam malo samo ovaj pasirani paradajz. Zatim stavljam preko ovoga opet paradajz, to je patliđan, pa opet salamu, pa opet pomalo kačkavalja, pa opet malo paradajz, pa opet patliđan. I opet kačkavalj, znači preko, taman, znači vi vidite, podelite da ima za 3 puta onako svuda pomalo da se stavlja. I onda sad slobodno nalite ovako, znači nek padne i sa strane, slobodno odozgo. Evo ovako znači da izgleda i na 240 stepeni u zagrejanoj rerni stavljamo da se peče. I evo nakon 15 minuta, znači na 240 stepeni, još jednom da napomenem, gotov je, sada ćemo da isečemo. Stvarno je fenomenalan ukus, ko voli plavi patliđan, oduševit će ga. Evo, taman ostao je ne živ, nego onako da se, što se kaže, lepo jede. Najbolje služiti uz paradajz salatu, šalim se, salata koju god vi volite, pa naravno što ne i paradajz. Hvala vam puno drugari i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!